Are Läär kana me bana racha ka gote shop ko ngwan ke diok man yam bana raja dana shala wude shwal ka Paul nang dio je Paul nang ngayena Paul nang chana right ka kwide gonna dungwan wude me a jen Paul nang bana right ka kwide take right misha latre we ka nasir ka kwije jen bor cher kwi mic ni may ni tin cha ka jeje bor cher ka kwidien a jen de ka lojok bana right tin ko gwama tot ka jen Läär me Läär de dienen bu ko right tin ke jan gwase me bana right ke kwimen tani tin kon tin cha muy ka mech General Johnson ulun ray wi ka malakal gwi kone de kon wari ka kwinen kon ta ka malakal mishi men kan panken shikula ta ka mejo kamedan shega wajaram dala na ken mitna ray kori a chang gwantarun ba la ya ken jene to kame ka men ta chikute ken ka mejo ka kon wari ta ka malakal tek dan be tedi gor jen o bukona ma bukona ngach ke jen gwasme direction dan o content bana jangach okay dobrien bana otina raja de dien bana nyom kwen kore Läär kana me bana racha ka queen wari position dan to content position and dien one last thing bana raka kwida Dr. Yeng Machar take de ke jen gwasme reti jen kan ne dialan content chaga yen kel wuka gwadan dien kan nuari position dien men dien re korde diala talk ka future dung nuar wew be wedi ka kone kon lan nuari ka kor gwaten be mu kor wewe ka mu wewe ka wuping kan den kon gor no de kon ka tok re Läär ti kan kon tok gor je en go jin me jiram jidit kanwar online TV channel gor jen wo jin der subscribe ka der notification bell der je twany ko gwaz dan chile shabarai de chwa mala shube kaji ban Läär ti ban ka chulinga gwa ka do dan de kon link kanya Läär nyam General Paul nang e wud jani me ko right no wo jen te ka tet kalyan ware General Paul nang general kel mission ware shaka tuk so bana je kwen would me a General Paul nang this guy big con wangdamo okay wang te liene ka tok matuong ka yad mi cha chong nyal so would me a jen would dana na kon were so nwere chana gwantaran chana ngach okay so rei Läär kana me biamandana shalar would shal ke Paul nangani raja chalat ke kwije jen bor bana jalin kana me kenyam bia kon ngajno who's General Paul nang jen Ramadan ela chief of the defense forces leader Ramadan la koer dung de ne so Sudan dial jen wude shal ke Paul nang Ramadan te ke tet kalyan nuere re rol nuere ke jen gwa same wude me Ramadan ci konteng kon were gor jen wo bana je tideno nga en wude me shwale Paul nang Ramadan ci kontuk be repeat nyok Ramadan e jagdech Uganda ren ya len Ramadan jaga nasir gwade cha nur nakten wanka nur ke kam kalan shwal ke incendiary ke mishwal ke cluster bomb ke kam kolmo wangna la gobran la ja lenya ka jan bo mi che pen point ba chot point che me shane re kwangne la choda ka kwak okay so would me one of the people man nak nuare so yen wer gor jan obi ngaje gwa this is the guy and dana ku ko na nak man nakon nicha geram dana take a tet ka liaga nuare dial this ledem okay this is the guy okay gorjen o biya ngach gwantarun biya ngaje no nga shikon biya roj bang na meten this is the guy manakon so biya remember 2025 gare me jen gare dan nang managan or up to now not me but tema right content this is the person manakon shwale General Paul nang majok jarame cha kwen karon kina dangro wi jen dangro ngwan kajen gwada tiake be ka pai wero chang wel ka pai wero chen me jen gwada dane kwa ngaje okay Dr. Paul nang chala Dr. Paul nang majok wud janka minak nuari Ramadan take tet kalya nuari so I keep on repeating that so gwada me achana ku right kamandana chalat men chalat janena ajani jejen borke leo gore jen o bika match bikan kal wojok mete chikan kanang bikan kal wojok mete chanang ajeje bor ajani gore je han go ba kal wojok ci Paul nang ca raja me ca jalat jo me ca jalat ajani gore me to antama chana jamen guch ka metin kient gore mo han wuda shal ka Paul nang ka jechen bor rei wi kanaser ka bene kanaser gwada dana ca roiten ka metin kien these are the wayame
titi ke jeshen bor kan meeting gora to meti kan meti konte kapke me cha general majur dak me cha jenegre we can answer ka crossfire me chwaje denied ke cha lar jeshen boro shigene nagamo ka ne kun te kon te logono general majur dak no be jere we can answer me jenne bararo de karenyal chu ne te konte te jedot ka wulit re jol chu kan me chu tong karenyal UN gwade ba kwari wan kula nakten la ran lat UN edan me bay kula nakten me cha ben kuen ko enage jeshen borone kan nak je ka crossfire ko kan de konte lab ko match so chulia mo chu tuok so on tama jene gore metiti kandial ka meti ko ya ke jeshen bor gore jen wo de ka lo jok no gore jen wo de ka lo jok so imagine ramish gat kunak ko ye demand no lo je me jok. That is so crazy, right? Paul Nang, you are not normal at all. Paul Nang, she normal. Paul Nang, a criminal. Okay? Maybe I'm not money. Would the me a criminal? Go no wonder. At the young in a kong that day or whatever. So, men lede, she writing Nuer community. This is the guy Manang Nuer. So it's a killer. Jaram dana take a Läär. Nuer, so men use incendiary chemical against Nuer people. Rei duaran kone kola Nuer. So jaramdana take a tit cut the diality to shalatini a mete conte dwech teach gan gadwa Nuer ka gwade dan ano Nuer this thing tit go in gati tit evident nyo da gwano wude me jaramdan nang Nuer. So menen yena mo adore sha dak ala don Nuer are we can answer gwade dan en nakan Nuerten so no mo che ting Nuer shagan Nuer shatigin che claim ano shagan Nuer shakanak so no mo biangaj anyok biangaj en menti kana lare no wang kan Nuer wang kan kedweli ka jano chol karo en wo ken a legitimate government. This is a fake government. Dule wanka re we can answer kenati this is the guy manang Nuer te ka tan turni kon de nyot ko garame is the only person men na konta right now kone kola Nuer mi jini gujija imagine nagne ku ke jini you claim that jin ramimo you are looking for peace ke people can cool a defender men nagne ke so he is killing them is killing Nuer people just because the dinka ko Nuer ko kala nak so ngai kon dialan wude me go ben Nuer bakanak and we are talking about tin kon lat korodian. Okay, I will keep on showing you things in Charlotte Wood Shalka me Paul Nang. Paul Nang to the bed badge long ray dwaran con where shakalat. Chagat con chakawang, Jadwil con chakawang. Okay, so Paul Nang meant tekaja a wobagan where bakanak telam radian metekaja meleda and tam. So this is the guy. So Paul Nang a criminal. Te deserve ko there take a position down teten mi tek me cha teach Nuer ka gwade dan ku me kirma yadi please bring unified force we need national army to come to Nasser. Kir rejected that. Kir say no. Nuer people tell you right to request that and take a tan Nuer to tell me I can Nuer pankin la no ejechen borku unified force ko jela ngaine like can resonate like they are drunk or something girande la no ejechen bori kuyen lo ngaine no Nuer I mean it take a mutual unified force ke national force are you guys drunk ne di chicken Nuer ke animal are they animal no they are not animal they are human being they think like you. So anyway, Gujimodi also they are feeling it. But you seem like Kayane in content dong Gujanoyan is tell me beji chupke because take a comfortable place, you are in the hotel, you are living in a comfortable bed, you are in a room with AC, everything is there provided, but Kujijan were there with you now. You still have enough to say that yen jejen borku yen mandana ledjena. All the information on Colin ka let rejam till yankan. Dealing when the admission chiko gwar. Jejen borkane chigwar. So me jegla diana mamade and gujano chwere jega ko chwere jan la chara jen ora mo ko ela ngaje den wo and chwar. So
kayen thieves she are corrupt so yene ko la Nuer konen kan ga yo ka jang ten ba kwan wala beneka ke so me take a door me dong the yene lat you guys should do it right now otherwise you guys are going to end because what is not just time mom me chui na ka suffering is not forever there's a time when this thing will cease and happiness will come back to Nuer people and you will realize the mistake that you ever made in your life God kuka God ganko ko tin chala kon gome jang bekelong wanga God so you guys seen the picture kon naka garden so bejelong and right now this guy have enough to say that Nuer ke terrorist chola ke terrorist kan Nuer ko ken kon chola Nuer terrorist you guys are fake chigi yan Nuer ngwane jang men ko men tere ne jang keneka so ko tere ne jang keneka a enemy kan Nuer okay this guy is enemy so this is the person manaka Nuer a belaro loja me jokana kan God you people are killing little children Nagan God it te tell me kana use the incendiary bomb on little children yende yen sholo no ka yen legit government na money she chonga duer so kirma yadit time there is over so yene dial kon lan wari mishala wuda me take me to gore ba lo jok e lo je me jok nunga ke lo je ka jok mi jen ba ya gorgon kon yentin kay lore no mo ka wuda shal ka men wo polnang so polnang she dangerous thing chaka lat kan wore naga ga Nuer naga man Nuer en ram che jego naga ja but right now take a nepko belar no e bemitin kon anang jejan borba kono you tried it and you will see the outcome so na me de yen ngaj ka kwiwut ka mashal ka mo e polnang men de dien jene men ban right tin ka jen gwaseme okay ban right ka kwi man chana men ti menen take a man to goro bana gwi ko right ka kwidian okay this woman manati ka mented yene ko la Nuer manati ka mented okay so I'm gonna show you guys something here manati ka mented okay name mugina me name match name ne match muram ko mo gwado me match ne di ti men chala da ken si ken men ken dia si ken ko mo ka match re wich kamalakal yen wadum ni share by the way ngaji no mo to kon tama jen do bana la do la jabat keja moy ken men gat ken right now ko kon ngam te match nobody but cha ka loka match a jang chika kap ka match jidin that's what you guys are saying here these are women holding guns a Canadian contin nakanwari right now in Malakal in a civilian in kon ku target is it not shame and oban wer ba target a tribal militia a gwelek a bishop SSPDF kon to gwada men nakon ray doaran kanasir bugo kon katel mulat kon these are the guys that are killing our people Nuer ne tikene kon nakon even Lloyd andere jatalong you know mila kon ko kon edi char even edi kon to kill ke jen kirma yadi ku kon target right now they should things ano gwadten yam ngum beto so men le rode jene man no yena man kaja ken manati to take a meti ne emala kala ne me dio je de yena me de yena nen so you guys should see this okay jam go take jam so na me kal this is the whole thing here na me kal okay so migi yena kala moni chana je gujeno tete ko teleng rota katen ma tiente all this thing they are there so chana migi men non ko na me ga je ngu eno mantiken kamat e tega danan tega no renta mara wi kamala kala no titik dien tengu terere ka ko tik dien terere ka bianga je no men dial chaka hams chaka mu kamat ngani e jeni ken e Johnson lo nyire wi kamala kala so imagine that ne kon ka kamala kala they are innocent a lot report pa ken to be ken be ke disarmament be ken ladan wala dio je chaje kere radon wala kamala kal so position dan tigatin regina tedi
position me be right ko me ti wa ke ba cha kem ne me jane kap kan cha kem me tet kap kan nuare so me te nuar me te gudu no motor me te ja ba goro ba je nak another thing ke ba je nak this is what will happen kan nuare content chung kel ka kir me jadi ko kan ne kon ba target ko te ram te thong mi de la ro je ni chung kel kan nuare but ba ka target in way ko kan an kan nuare so this is very bad thing ko kon la ka position me ja so man tet cha kan dial mo ka match so no mo ngaje je gwan en wo agenda na talk man to content gwa me take nuare take me tede so we are going to talk with this going to talk about this take dan kon nuare I think we need tama so mo right kon ka ta dan take je so let take a look ta dan to take dan take them chana je gwich titi kan war kon jejen bor ten gang tik dan ka wer kan chang der kon yal poska ko chunga kon kel so these are the people that kon chung kon tin chung kon kel tin gang tik dan tin gang tik ne kon tere ke juba including Dr. Ring Machar ne dial ko ken kon tere we ke juba until right now these are the people that kon tin tik no tet ke dien nogi ke loge bi ngada no mo without them telecon Dr. Ring Machar min tik ke jere wich ke juba e jejen bor so me take mbala de kuma spele mayo ngoda katen chang me shaka cha jogo no bay yan maje tema ko ci de ci already de ci dung SSPDF kendi ni reality te de ni cha jakan tema cha jagre wujin winami cha jogo no we are yara me chala deal yara jama which dung goda ante jang de katen really reason behind this okay cause kon ban right kate lat karodian needi ti teteka tichibena ka ngade ka nasir wo jen gwadan gu kenen no SF for now ko kujimi kuyier woka ko wasni ka pijini tene jes fele mayo tin kene de nyore ala de jechen bordo dian man ka pangak so these are the people tin kono de long ko bunwar bobu gete kamal mishi ji stand you can right now mishi kan ladini kan lat ibe ne kono te ka pangak bu chut ne kon ma yom gwadmi so gwanda kon dial kon nwere dumu de na te ka matten de tek dan dara gwa all this thing de kon ke watch ten yar ko kon so we have to think ahead katin kon lat karodian ko ken content nyon ko kon okay so nwere chana chung kel gonu jeno bana gwanter medakon ka werken chang wanka dul kon naka men kon naka gad kon chana goro no bana chung kel ko dena ka joch ani chung na kel ko Dr. Macharba bokol te ka gwat ken ji kwar kon sha yen bokol te gwam metike ke so jana na gorde nyoga kel please nyoga ne ko ken biatemal